Continually overtrain overstop around in the palm of Phungyo, the whole movie, so you don't stop. You cannot carry you allow him to go out again. You mean him a girl who lives the whole how the proper water. How the proper who wouldn't be here. You know, Phungyo là tháo lấy không gì cho, chúng nó không dây không nuôi, nếu không phải là tháo chịu là thì cái không mừng cái ra không mừng ra, tôi thôi chỉ cất đi. Tôi hỏi tôi nói, nó cái nào phải là cái gì suy nghĩ, có thật, tôi cả nói, tôi không mừng gì, tôi mà đi không có hỏi, thì là cái cái bộ hình này là không suy nghĩ đâu. Tôi là lúc mới suy nghĩ ra. Phungyo how to go with Allah, carefully, as we continue to go, faster to continue, how to go around, so to cut away. Think go here, no one or narco, Muslimita, then the house and around the Nigota. It's from Tangkhul to Sahara, and now we are to meet the body. Amen.
ya shi Ngayira kala lagi shia Phungyo Baptist Church we yao ko makani she DPCA Women Secretary Madam John DPCA Education Secretary Oja Them Chang Board of Deacons being Hunphun hangu ungnao mutunai na rada kalaya amayo shimzingo lang may dachi hili kizip kahaya shit kasanga bing zai korali achi zingum shaka muke zingumai na chaka ka ishi Tangkhul now zingum shaka muke kagashung nitre hiwi ringapa salam zai korali midale kangazana ilila paningung mida achi hidada significant salakaya zimik shohili kasatsang mikawai atam kamyovang sakwa varivrachili machuila kaina eveningishi midale kala yawko makani kala board of deacons lila eveningishi ka chunga pong shok tale ring phaye ingzan salala hidada khamata kasagatam hi sang bapang wang yuwang baring phaye privilege yuwang Natumi ka jihanya ka magashung rarsa ichilala ngazan lakaina ilimi haida kalachi topic I tumhunna ka shaki sangrum kabai sase He that winneth souls is wise Ishi Tangkhul Bible li Aru honi tumi singda kalai virgin heleva tuyar hi tew nang ngatay dalay de jang hilik tew nang ngatay dalay kujo wangkala chilaga hipa hi RSV wena translate sa kahit lere aru honi tum na singda kalai bahi kangarong awe ateva mirin with tingrong na ka ayin makamayona na mangla kui kuji hi RSV with translation ne aji ishu tim limi da kalai bana he that winneth soul mangla hui ga kuya ajiya tangkamane da handa kalai bahi na new King James version wena ga kui ne jen chili confuse masa bai KJV the spirit of righteous is a tree of life and he who wins souls is wise Ka RSV paleva but lawlessness takes lives away Daji shi Tangkhul ibahi jibajan khalat kaine Carrying authority tumna tim topic sada khalai bahi KJV wena ka khuine ki jibahi ya really thenga sa khangai ne itum Tangkhul ko homi yor hi I how hi tangkhamang lungli ting lungli or lui wi kamel li shim wi kamel li ahang wi kamel li phup ya laga okthui sai wa ta makhali tangmang ting gaya alungli okthui sai Jishu Krista wi ka horji masam phangrang laga itu miyur Tangkhul ko miyur wi hui kami manglahi hui kami masam phangrang laga ba tangmang ting ngai na more lungli okthi sai ka John na awi chithili ka gabi varivrana awi naumia ra pro Jishu Krista li ogthwili chi ho khrahiya more ka punga maga pha bingli awi ungramwena expel sa khwai kasam shok khwai maningla ka awi manga aina ogutwi abuk abavli hui khwai khrane juwang vrivrana anaumera Jishu Krista li chi ho khrane mangla hui khwai mangla pha hui khwai chi ho khrane ge ji John na awi gospel li John 3:17 chili pa ga itum ka thai samphangai hili itum na phap ga da ban khi khale chilaga vrivrana Ogutwili anaumia Jishu Krista li jokrahi awi manga aina awi throena mikumo hina morei sada varivralinga kai shida varivrawe na mai ngare thui hai sa ichilala morei ga punga mangla chili lat luida ngatang pui khawai aju wichim na hangda khalai thada varivrana awi naumia Jishu Krista li jokrahi ya shiman gaya mangla chili ngatang pui khawai jokra la tai ge ji John na kag bijena itum pap kata sampangai kala achuwi tuiguili chansam trata ko itumrali Solomon na handa khalai juena la itumna pap kata sampang dalai oh varivrawi mission here
mangla hui ka kui hi la dai chi thau ki da varivrawi mission ji fulfill sa ka vai mangla hui ka kui li ot ka sa ping che thang khama ne da hang da khalai la mu ka ji hi itum li thai kui nga sak ta le dai jang jena itum li thai kui nga sak ta le jisu krista na og thui li khara hi ya mangla nga tam kui ka vai khara ne varivrawi plan in hang hai da varivrawi plan awi mission varivrawi mission top mission he ki khale chilaga shiman ga haya mangla chili hui ga kui hi varivrawi mission ne kala chi fulfill sak vai itum zai korli commission sai varivra avavna anaumerali awi mission jong shung ka vai commission sai jisu krista na ogotwili leida leilaka awi sak nga te binglia avavu mission mangla hui ga kui we mission mangla nga dang ga kui we mission je fulfill sak vai awi sak nga te bingli commission sai peter le hangai peter na ajan thui laga khai ga pha me ma sa le mare kha na ajan thui laga mi ga pha me nga sa re na hi mangla hui ga kui ya isha wa we mission je fulfill sak vai mangla hui ga kui we ot manga hi na ajan thui laga sa re da jisu krista na peter le la hangai awi sak nga te bingli tra da khani chili mangla hui kui khawai commission ka samang maning la atum hang shini le la ji ho sok le de jisu krista na dang me khani nie na chuwang do mangla hui kui khawai ji pa chu text na hang da khalai mangla hui ku kui we ot manga sa da khalai pa je thang khama na jaw mu kala mangla hui ku kui hi ava vrivrawi mission sat yogida ava vrivrawi mission ji fulfill sak vai mangla hui ku kui we ot manga hili jisu krista anau me rai na tangdala sakla ka na kuida anau ga thui li leida leilaka o ga thui huena itu morei wang thimi laga babu le ma warang laga itum lik jai ko ri le commission sa dai dang o ga thui apuk vole valo pau ga phaji tam ji thailo athum li ri hik milo bible verse ga bayana ga chik thana ba to have yaw go homa bing ot na da ji dai maning mane legi shiaping mangla hui ga khui we ot manga hiya itum zai ko rashid ka sang bing zai ko reli commission sa ga ya ot manga ne ji thau ki da a chi hida da jingum sha ka mak ka shung dai itum ring phala ka na ka zati na pandemic na itum mapung phala ka church ting and mam yonder sai chilala vari vran ran mi khai wa lung le itum mi hya ka zip ngrum laga hida da jingum sha ka mak ka ka shung wi ne tre mo yonder khale atam hili achi itum zai korali question na ka sangai achi itum kachang khadai na mangla hui ku kui we ot manga hili itum ning sanglak ta lela hunphun ngalai hili barivrana awi ko hor mida jingum sha ka mak ka ga shunga zemik sho hili acha la ga jingum sha ka mak we mamang le 1901 29th September dong mangla thra da khani rugi achi repeat sa da khala hi legje oja za gwe mangali mangla thra da khani ruhi sak da khala hi vrivraw plan ka ga khala da le ro by chance no ngo shok wa manim da le hi jang jingum sha ka ma gwe thili achi oja za gwa dam le mangla thra da khani ruhi mi da khala hi vrivraw inga kai kang khaya plan na khala da le ro awi so ka mi akang sa da le re adami dharan itumachi itum sai kor mangla hui gu kui wi ot manga hili itum kya kaning sang da sa da le do bible text hili yang se je kha achi itum hili mangla hui gu kui ot manga hili itum maning sang thuro ka ba thangkamai jili itum mazang thuro dai the bible na ka hangda mangla hui gu kui ot manga ka sa ba je thangkamai na ji bible na ka hang ko ji ina ka hang manim na ji tu kui na hang da khale ne da thaga ji itum Tangkhul nau bing oi chi hunphun nau bing jingum sha ka mak ka khai we thilila itum mangla hui ku khui we ot manga chili itum maning sang la le da le ka itum hi thangkhama mi yor maning thure itum mangkhama mi yor nga sa hau ka je de ka ji hi hangai 19th century preacher kala bible commentary la kagapia CH Mackintosh yang Charles Henry Mackintosh kohobajina hitata hangai no Christian is in a right condition if he is
not seeking in some way to bring soul to Christ today. C.H. Mackintosh naga hangjang kajikata aponga khaina itum vereshino bing hi mangla phakhui laga mangla hui khui laga mangla chi Kristowi mangali khong khawai khangaran masam da leida leka na wi vereshi rin hili maka ka sung khangazan khawat leida le kho gji hi C.H. Mackintosh na hango achi an hangda khalai hi itum zanga mazang lido hili. Are we trying in some way to bring soul, to win soul? Kajikata aponga khaina itum hi mangla hui khui khawai mangla hi Kristowi luyam le thanung khawai itum ngaran lega mangran lido awi ka hanga thishuda achi itum chi kajikata aponga khaina la itum chi masa thru khawa na ina vreshi sad khale hi na wi vreshi rinili khangzan lei haire khangzan lei je an hangda na wi vreshi rinili khangzan lei khayu bang mangla hui ko khui wi ot manga chi masa kharani chi dai jang achi itum an hangda khale ta da itum he kajikata aponga khaina mangla hui ko khui wi ot manga hai masa li do he ga ngai ni sitang khul naw beng ba ina hangola ta mangla hui ot manga hai ba yaw go ma wi na se Bible khatam naw beng ot na se I Bible la matam la ka eva lyric la mathiam la ina kata da mangla hui ko khui ina kata da pau pha sok la mangla hui khui ra khalai chi no itum sai kor mangla hui ko ot manga sa pa ye na ma sha na me ba chile wal ga evangelize masala la pau ga pha hi ma sok la ajina no yaw go mu wang se ha sami da la ya ka church we missionary evangelist zatta khalai bing juwang na se ha ga san ga tom da la ya ka na wisna lo bala no fring now ja tu me wang mi da la ya ka mangla hui ko khui chili na jang hai ro ko na shuru khui ta le go chili ina ga da mangla hui ko khui chili I shuru khui ra khalai ma chi hai se vari vrana itumli mangla hui ko khui chili kachawi sag shap chu apong ana shuru khui khwai ba ngaran mi sar hai ta le go vari vrana khui bai sare itum mangla hui ko khui wi ot manga hili khui bai sare ot manga khui bai sare sai ha sang chon ba ye ina hangai da no yaw go mo wang na thuk la ga na sai ha sa mi da no yaw go ma na mangla hui khui da khalai chili no contribution ka ka jang da le chili vari vrana na li ningyang da le ara vreshi ma khalai abam ne mission jod khalai chili missionary evangelistly church na just sponsor sa da khalai hili na kachang chang ni loba tharama ma kmang chon da khalai chili no lupa chen ali melaga ana lupa chi shi chin laga vari vrawi wa mangla hui khui da khalai chili no we contribution ka ka jang da le ko na mangla hui khui chili ot manga chili na jang lak da le ko chita ga na thangkhamaya aju Bible text na kanga thi chuda na thangkhamaya vresha ka sa ta le ko C.H. Mackintosh tu ena hang se ja ga na hi vreshirin li mapung phala ka na vreshi sa ta khalaya vresha ka sa sa ro ko maningla itum mangla hui ku khui wi ot manga hili itum sharuk ma khui ro thro ka ba itum vreshi sa ta khalai hili na wili iwili itum wi vreshirin hili khang jana ka ba lai hai wai te gi ji hi itum mamalai hai sai achi itum hi thangkhamaya vreshi ngasalika mangasali khalai mangla hui ku khui wi ot mangali malung ka changa vreshi ngasalika mangasali to itum hi Puritan church we kathana theologian kala hi poet la saga za Richard Baxter hoda ana hita da hange if their houses were on fire you would run to help them and will thou not help them when their souls are almost at the fire of hell no we like shia no we khong nai naw ga no sot naw mia ka we shim ji chui da lai ji shi ka ja na yong ba ro ko ali awi shim ji sashmit ka bai ali nga jon ka bai awi shim mai na chui da ka lai ji sashmit me ka bai na yong ba ro ko ka awi mangla ach ma mai fu wi mai ji li chui na na lai da ka la tam chi li na mang jon ngai mala da Richard Baxter na hango jang itum akawi shim chuye ka ba itum yong ba plunge maning mala jang yo ikon awi shim chuye ni je yong ba de tur singa ki singa itum ngchon ka ba yong ba ser wo Richard Baxter na handa kale ji na la ji da yong ba re laga awi shim ga chuile ba na chak ka sakta khoi laga ka awi mangla vrivrana me khaya kharinga mangla chi mai fu wi mai jili chuina na le da khala tam chi tharan mangla chi kan khoi khwai na ma wangai mala ta hangwo aji ka tha do itum jang mangla hui ga khui wi ot manga hili
itum malung chang lika machang li to mangla hui ko khui wi othili itum mangchon ngai li to ichi tangkhul vareshi wi mirin hi phaninga ka atama kali tad ukhanang lake Manipur wi rarmai kap ka je vareshi ishi lakma dang varivrana Manipur ko ho ngalai hili lai shilak khauda kapang kuire tui gaji miyurji ishi lakma mangla pha ga kuya miyurji ishi ngasa sa lakho hau pok leba dang achi Manipur ngalai li vareshi shak ka lai da khalai hi mangla wi thau mai ji phungyo we na muchon kui lakho phungyo we na hau pok kui lakho dang ka ajiva ishi katha da lei to Tangkhul in general and ishi Hunphun now in particular aji itumui vareshi rinhi katha da lei to khalat lui magada jishatli ka bigai hi ishi li ka hang thala ka ji dai ishi Tangkhul now li ka hang thala ka ji khalat lui magada cha de hamati da thumaina hamati da mati jili hamati da thumaina mati jili da na thum nang so ga zada khmi bingna na thum nang so ga zada khmi bingna na thum li chui mai ka ngai chui mai ra na thum sui ta ka ngai sui ta ra athum na thum li chi shutra na thum na athum we na shukra athum na akui sa ra na thum akhamai sa ra ishi li khang ma tha to jang achi ok thui rin lila mangla rin lila nheo yang sei ishi Tangkhul ka tha da lei li khlai atama khle ba kui sa sa la go Manipur state we ka tha na la sa sa la ko mangla we awavla nga sa sa la ko ishi Tangkhul achi vai tu mai vareshi rin hi ka tha da lei li to itu mai mangla rin ka tha da lei li to ache itu ma ji Tangkhul now I Hunphun now akhamai nga sa chang che her ko itum thuklak kana se ha ga sa darkar sa her ko dang mi yur chat khang dai bing ba ok thui rin lela mangla rin lela reisang khangai reisang da le ko kha achi ishiva mi khang dai wi rei sang tha da mare sang thu rai dai stagnant sa wai dai atama khali varivrana chakalai shida Manipur hili kapang kuire thui gje ishi mi yor hi achi ka thau do varivra wi ningyang mo khong le hau ka jang itum thukla kaina sei ha ga sa atam sa hai le mangla ka pha we ot mangali chang na hawai dei chen varivra wi ningyang mo khong le hau ka jang ka tha kai ga le itum wi li khanga jan khi le hau ga le itum thukla kaina sei ha ga sa darga sai hai re hangai ta la mangla hui ga khui wi ot manga hi varivra wi hak mai kap ka che mission sa hau gi da awavu wi mission ji fulfill sa khawai itum zai kor ot ka sa darga sai kala chuwang aina nali ili ogo twili jok rahila chuwang da lera decoration wang wa mani mare dai varivrana unknowingly by mistake and ogo twi hakna somehow da abam chungna le macho hawra le jaw gi da chili fill up sa khwai nali ili johora khai wa mani madale ro jang khana wi iwi throena awi ming chi tek mateng sa khwai varivrana nali ili aji ogo twi hili johok ra da lera mission ana awi mission ji fulfill sa khwai na wi iwi throena awi mission ji fulfill sa khwai itumli jok ra da leira jisu christian na ina thang ang jisu christian na peter li khang da na ja na thila ga khai ma pha mare khana mi ga pha ming sa re ji ta da itumli la chikta od mangaw wang og tu hili jok ra la hon dai ki ban thai bari vrawi mission ji fulfill sa khwai itum sa lak se
itum salak sei itum la mangla ka pha mangla hui ku kui we ot manga hili sharu kui ka vai salak sei Michael L. Brown na ita da hangai march forth and catch men like John Giddy did in the South Seas. When he landed in 1848, there were no Christians. When he left in 1872, there were no heathens. John Giddy he Scott-Canadian missionary akano. Ahijang kala he is also known as the father of the Presbyterian mission to South Seas. Hili Michael L. Brown na hamda kalai baba John Giddy in the South Seas li kwadam chitharan li apam delivery shi ko hi appa kala malai samani jidai appa kala malai samani ji kazingum magada mati witili ana 1848 li walaga 1872 li apam chuena awi mission ji kuphauda ana apam South Seas ju apam chuena ga thui chitharan leba vreshi makani ngami appa kala malai samani ji mangla ji ana hui sa hai ga sa ji Verivrana ali si jinda, yang verivrana awi truena, manglaji paguida, kuida, apam juena zat kudu jitaran leva, vreshi magasami apa kalau Malay sama ni jitai. Aju Bible text na hang da kaleji chino, mangla kapawi ot manga, kalau jita da mangla kapawi ot manga hili. Shurukui da khalaya pingjeba thangkhama nei gji achuwi Bible text na ichumli phaningong sakkalai William C. Burns I hela Scottish evangelist nei kala missionary akasa da China le khawane hi how pokli ana China le wau ki jadam chi tharanli when asked if he was going to that far off country he replied I'm going to China to glorify God. Na chak ka kitabam chili. Vreshi makning ping chili convert sak vai. Na pam ka ta chili varala dali khang han jitharan chili. I vrivra wi mingtek mateng sak vai bang China le wa ki chi nei da na han kai chuana. Kala ahi China le 1868 li 14th April 1868 li in ko ho China pam chili ponda athi sanghawi chi. Ka chili ana China province chili mangla ka chunga hui kuye da hangai chigta ot manga ji mangla hui ku kuye ot manga ji aje thum zai korli brevrana sangsak ngai da khle ne itum vreshi ot manga matai mai kap ki chi nei ok tu hile brevrana itum li sangsak ngai mai kap ki chi nei John Wesley, itum thai sare mani mrajang anakhia handa. You have one business owner. Ogtu hili no we ought murud akalai, and that is to save souls today. Ogtu hili no we ought manga akalai da kalai je ki kalai je laga mangla hui ku hi ko da John Wesley na lahang kai le dai. Achu we Bible text na hang da kalai je hi la ko le gi chebi. Phungyo Baptist Church Zingum Shaka Makurar Gaya Church Mangla Kui we Ot Manga he Tangkama Ot Manga Hoji Ajitum Zai Korali reminds Halushitaleko. Itum Rivra Wang Mangla Kui Ot Manga Hili Machang Na Hayasi. No we Kangazan Le Sare, in spite of that, Varivrana, if we are available, Varivrana Sichin Sarlokoitumli. Itumi Varivra Wang ngaran laga pamdalega na we iwi khangazan ji lei salala na we iwi khangazan jena ana mangla hui kui khawaya pongli shi chin roko itumna vrivrachili available vrivrawang available salaga pamdalega vrivran shi chin lei kala thangkhamai mangla hui kui wi thangkhamai ya ot manga hili itum zai korali sharukui khawai aring thor Achu Bible text achu tu kuihina itum zai korali reminds hadalai itum zai kor mangla hui kuiwi ot manga hili pang sin laga khokhayang ka sa laga Krista we luya mi haksang bai otsawa se gi shilakana itum zai korali kasat sang khangai nei na kui gaya zai korali kasat sang mi gaya itum zai korali bri raw sok ming sarano amen